Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel Mutsindo TV yabaranze igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda, nkuko rero mumaze kubimenyera. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha rero zo ku cyumweru tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 2024. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Rutsiro rero akurikiranwe gutema umugore we kubera rero imitungo. Yes, mu mudugudu rero wa Kanyemanga, akagari rero ka Bunyoni mu murenge wa Kivumu aho ni mu karere ka Rutsiro, witwa rero Jean Damascene Mutabazi afungiye kuri station ya REB ya Kivumu, akurikiranweho rero gutema umugore we witwa rero Umutoni Korodina, akamukomeretsa ku kuboko kw'iburyo. Yes, uyu mugabo rero w'imyaka 32 yakomerekeje umugore we w'imyaka 24, bapfa rero ko umugabo yashatse kugurisha umurima, umugore rero akamwitambika. Mwe rero mu baturanyi b'uwo muryango yabwiye itangazamakuru ko babana mu buryo butemewe n'amategeko, ngo bagahorana rero amakimbirane ashingiye rero ku mitungo, aho rero umugabo aba ashaka kugurisha ibyo bahahanye rero byose ngo abijyane mu nzoga ndetse rero no mu bandi bagore, umugore akabyanga. Yes, yagize ati rero muri iyi minsi bari basanganwe amakimbirane ashingiye rero ku murima umugabo yashatse kugurisha, abikubitiye rero no ku bindi bahahanye rero aba ashaka kugurisha umugore akamutambamira. Yatashye rero nijoro yasinze amwiyenzaho rero baratongana, umugabo rero afata umuhoro amutema ukuboko, umugore rero ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kivumu, umugabo rero atabwa muri yombi. Yes, yakomeje rero avuga ko amakimbirane mu miryango agenda agaragara muri uwo murenge wa Kivumu, bakagenda rero bagerageza kwiyunga mu nteko z'abaturage, ariko rero ugasanga hari bamwe binangira imitima. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivumu Ikiziza Adara avuga ko rero uwo mugabo yakoreye umugore we ihohoterwa rikomeye, amutema rero ukuboko, ariko rero ko yatawe muri yombi ngo rero azabibazwe. Ngayo nguko.